Kumslo inavi aniki mukuktu ashigani salo katanikini no mukupungu ishiage khasa kithe akoto kami pisni ovekyu amhakingo aniki hipo dola likino Israel gaku wishmi kongo Palestine Hamas galami kono Gaza Strip yeglo agusha kyu hipo dolo Israeli Defense Forces wishmi ko dolo timpungu ye pana liki pana pithiwai ibi Itaki agents friends presi sasa kithe no pikiuno Katanikine no mukuk thumpe relaxni tupula ni salolono ishik tolo Palestine Hamas terrorist galami kongo Israel gaku wishmi kono agusha kyu hipolo Israel wishmi pana liki pana pithive kyu ye akiki hilotimi phobidi kini shivai ibi eno tie haret sasa kithe no pe ibi eno southern Israel yeglo agezani salolo Israel gaku wishmi amko lakino awushi kophe kamsa lukiulo Israel wishmi tipako dolo tim lakino paliki pa pithivenia non pasho alka bepu vesikiulo ihono izave ibi eno tie Israel gaku opposition party mkolo atosha kyu Yair Lapid na pe ibi tileno Israel wishmi ktaumi kono shikipi kila pa sauve kimu vimlave no tileno pa khahawai ibi paye Israel wishmi lakhi kimu paye Norway ga khumi Israel ga khula khaswe kemi lakhi ipi paje Dan Philipson ipi katani kini na mukuk tumpe relaxni dupulani chalolono Egypt tolo Israel ga khungo Palestine Hamas terrorist galami kono agusha kyu hipolo Israel ga khu wishmi kono Palestine Hamas galami eno Palestine mi alkango bomna vekapithive ke koye akiki hilati mi katani lhopungu toku showshivai ipi ekimu agents friends presi sasa kiteno agushi hipulo Israel mi eno Israel wishmi timi kiji akhu kahawi kela pismo eno agushi hipulo Palestine civil mi timi hije akhu kahawi kyu hipoye Palestine Hamas terrorist galami kono civil mi ko gola ithuje kyu gongno ke ipi eno Palestine civil mi kono msakelo no panong hafel jamoi ipi eno Palestine Hamas terrorist galami kono panong kho su shopen kyu gongno ako hoki eno akipiki ologe silmi okolo ithcheni ibi tigongo Israeli Defense Forces wishmi kono akipiki eno ako hoki ologe bom akumtoshi vesves cheni ibi eno oveki khatani kini nam kubdimpe ahuna khila International Criminal Court no Israel ga kuno Hamas galami ko sasu akwaye kumolono agushawe ibi panong no Israel ga ku Prime Minister Benjamin Netanyahu Oveki umpelo Israel ga ko Defense Minister Shichekyu Yoav Galan kama galveni pi akpushbe ipi Israeli Defense Forces wushimi kono Christian chiniki akko ki kologe bombe so vesu chekyu tipo kikiye Hamas terrorist galami kono ile chekyu gongno ke ipi aniki muku rakhani salolo NDTV World News sa ki teno pikyuno India ga ko Haryana states lo Tupulani salolo no district Gurugram phuge phivilo Jaisinghpur village phulo kiptimi lakhi Jamshed ipikyono paza vilo aguka muku khukyulo paza na pas mo vekyu gongno amgono paza gekipitiwai ibi eno pana paza pithiwe kithiu lik mo phivilo putho sala zuwe ibi ko police ni kono asa de po chulve keno panongno pana kila ono pa galveni pi alkapagis kyulo pana polveni pi egono pakapsa ki mo pomlave ibi asa ki teno pikyuno panong ye Assam state mi kimo Uttar Pradesh state la khusube kiwi ampe mu ku showshivai ibi etagi asa ki teno pikyuno papu he akhu kahawe kiwi adok shwa kunpe ibi Jamshed ye dawai hoksa kuchumi lakhi ibi paye dawai hoksa marijuana ipi ke kongo opium ipi ke ko alko kuchu chucheni ibi eno paza ye apnum pe lhopung so ibi eno Jamshed ye apnum pe mukukini ibi paza je ye razia ibi Reuters sa kiteno pikiuno Russia ga khola awishina numla phel chikiu alaki alabuga factory ipikeulo ampe muku tomona kiu college ki phimi eno high school ki phimi timi tomono Ukraine ga khola vesves kepu drone bomb tomom la phel cheni ipi etagi asa kiteno pikiuno alabuga factory company kono ki phimi ko pelon kishi drone la phel vema sa kelo itipeniano panong na ki phimi tipako kucheni ipi eno panong na drone bomb la phel chikiu tipako ye
jeran to suicide drone ipi ko cheni ipi eno panonga drone la phel chekiu video ji thoge akhala ukal khawai ipi India ga ku Punjab state Amritsar phugi phivila lawyer lakino district court lo uniano yegiklu lakilo no chekelo no ko upana jandala guru ipiku area to vekeno alka ki pemi tim kuthuno pasho alka vepu veskiu lo igona pa izave ipi eno paulo azaku kuthu ga no pa igona imeve ipi pa ite he shi ki pivikila ngwani ipi ikimu alka ki pemi tim kuthu te pa ko ye khuna ko kila ite tolomu phumla na phe ipi Israel ga khungo Palestine Hamas galami kono awusha ke uhe polo Israel ga khuna technically no mukut zompe relekhi mukut ni agizani chalolo Israel ga khuna pana Israel ga khu general election ki she shinisha ki uktolo Prime Minister Benjamin Netanyahu no tamo no Palestine Hamas galami ko sas awushini pi kumse chekiu gongno ove ki chalolo Israel ga khu defense minister shi chekiu Avigdor Lieberman no ikono akipimi pa se ipi India ga khu Uttar Pradesh state Prayagraj district Kodapur village phulo Dr. B.R. Ambedkar vu statue lakhi ye Ayeghiqha na chupheve no nala lakhi la vesuvai ipi Police ni kono phulve kiu tikela no pikiu no Kodapur village no gami kono pikiu no Dr. B.R. Ambedkar vu statue shosu ve kiu a tipo ye panong vu Ayeghiqha lakhi ke ipi ena tie government ye ke kumoi ipi Ikimu Ambedkar vu statue nalala vesuvesi kiu tim tipako ye itik tolo mo gamla na pe ipi India ga khu actress JKP mi Kajol Mukherjee no News 18 Sutsa Kithe no pikiu no nie izana kiu toi ni ikimechen keno nie itiche moi ipi ikimu ko ino anga lakhi itul kila anga tipo na akhi so to ve keno izana nie kiu toi ikimeche kilo tlena itive ipi India ga khu vice president shakyu Jagdeep Dhankar no anikhi mukulakhi asazani chalalo no India ga khu vice president shimovenia no India ga khu article thotsni tikelo resignation ka ku yeswai ipi pano pikeu no pakamla ngovenia no resignation letter ka ku yeswe kyu tipo ye thosla toi pashaji alomove kyu gong no resignation letter ka ku yeswai ipi parliament session hutu kyu chalalo no pana resignation ka ku yeswe kyu gong no timik to mo na akichi khwe ipi eno opposition member of parliament kumsage igona akichi khwe ipi eno India ga khu vice president Jagdeep Dhankar no timi kumsu vilo pikeu no pana medical advice ke kelo no India ga khu article thos was ni here za ke kelo no pana vice president shimovenia no resignation letter ka ku ye India ga khu president Draupadi Murmu lo yeswai ipi ena Jagdeep Dhankar ye apnum bel hosni bidi shwai ipi Iran ga khu minister of foreign affairs shakyu Abbas Araqchi no asazani chalalo no pikeu no United States ga khu ngo Israel ga khu no ni Iran ga khu nuclear bomb la phel chekyu ako igona ship sabe chekimu ni Iran ga khu capital Tehran yepikana ni ga khu nuclear bomb la phel veneno igona pukap chania phe ipi eno tie Iran ga khu minister of foreign affairs shakyu Abbas Araqchi no Fox News sa ki no United States ga khu vilo phe ipi ekimo United States of America ga khu president Donald Trump no News 18 sa ki no pa coach le kyu no chalano Iran ga khu no itagi nuclear bomb la pelvenia no akapugu sike pusha yen ni United States ga khu no Iran ga khu nuclear facilities ko bomb na shuk sabe sike pushina ni ipi anikhi mukukini agizani chalalo track in sasa ki teno pikeu no China railway rolling stock CRRC ipikum kono train igono akumto maglev train ipike ko la pelvai ipi eno train tipo ye agio kamiuna igono akumto shani ipi eno train tipo ye seconds ni dolo kilometer akhes ok tolo akum to shi kol chekyu ipi train ka tau pe tha kilo ye China ga khu capital Beijing phugil non Shanghai phugi ton kyu ye ai ke do kiningo minute shige lu cheni ipi ikimo maglev train hipo no minute kami dolo Shanghai phugi to ve cheni ipi Israeli Defense Forces Wushimi Kodolo Arabic language spokesperson Shakil Aviche Adroino Northern Gaza Strip yegula Palestine civil mi gna cheka kovilo azasi kiu toi Palestine civil mi timi to mono a tipo khveno a aktaulo panong khus shopen kiu no po khawai ipi
eno Palestine mi tipa kono a tipo khveno a tawlo po khabe ke thiu Israeli Defense Forces hushimia kono a tipo lo Hamas galam yo kono ngoche kiu ki building to mo so bom web ku vet kiu lo Hamas galam yo kodolo senior commander si je kiu lakhi vekbiti vai ipi ikimo pa je pitsmo Israeli Defense Forces hushimia kono tile bom to mo vesu vet kiu gongno Israel ga ko uthu phi vila ai hi thauve ipi ikimo timi izabe kiu momo TV kiu ye kumo ka hai ipi ishisa ki the hipado nong kam chu shkim thi